Sas condiciones de su tempus a sovra de sa Sardigna videne che lo pagu nulu in addensamentos plus consistentes in sas horas centrales de sa die, possibilidade de aba debile attrettos in su portadie in sa banda centru-meridionale. Sorventos an sulare debiles de direzione ermudongias. Sormares anta essere paco movidos. Sas temperaturas mínimas an essere in aumento di zero in sa Sardigna orientale e del suo cavesusu, sena mudar de rilievo in atros logos. Casteddu 20, Tattari 11, Nucoro 10, Aristanis 6. Sas temperaturas massimas an essere in aumento di zero in sa Sardigna orientale e del suo cavesusu, sena mudar de rilievo in atros logos. Casteddu 24, Tattari 25, Nucoro 21, Aristanis 23.